Who owns the crown? Angamotera. Yes, afoy matek in mitikanenowa kamoeken committee. Yeah. The battle is on. And pavi lolo kuma party don't battle. Otherwise, zamite kamori kamoeken mitiye mitikanenwa ki South Africa, mitikanenwa ki Juba, mitikanenwa ki Kampala, mitikanenwa ki Lobulaya, mitikanenwa ki Ethiopia, kamoeken mitikanenwa ki Gulu city, Kampala. I mean, when amita for matek luo matikanenwa wanchawa man. Atiki kwena mamite a passing a botu kuchetoro botu man malubeke yumatika waranyim, of course, who owns the crown. Ena ye yumafuru bikela tutwale the channel man mapati eni fodgimo tutwal pere, but we are full swing going. Fans pa Pato Lover Boy kamoti ye mitamotu ke fans pa WIZZY. Fans pa WIZZY utinining. Fans pa Pato Lover Boy utinining. When fans mutie kunu pressure netinining. Is the pressure increasing or decreasing? Backbenchers kiken you gum. When the pressure is the pressure is no don't pay watch. Otherwise I find matek amita watch you development matika waranyim onyoma lubeki ngoma watika neno wanoni pira tatwalni wa may points kamadano romu nongi ye tickets no parity madit 12 kidmeno tickets enter mita watch ni akache emiru nongo ticket emiru nongo ticket number tie miromu kubekedwa cho number man ping pijwa mamero will tickets will ticket yo chon we do pu yele neno enu ni mebinu ka gintu 12 da mogo wele romu medero so ginatie tickets ka emiru nongo ne number netie ene plus 256 7 8 9 1 2 8 4 4 6 enuni aye numbers miromu tishkere MTN pijomati Airtel number tie 256 of course plus 256 7 0 5 7 7 3 1 1 0 enuni aye numbers miromu tishkere meneni ino ticket mamegi go chim we're booking per ticket yoro kaiti within Gulu city I bedi ino ticket yoro chon kaiti within Gulu city go chim we kinen kama giromu nongiye we nong a ticket mamegi kono kitachala wachini watia wayabu locations mapapat pien miritie da wo mo Bellow live mamegwa dano tima duong ay kabiri chalo twe amoro omera bera wachini jal silver tickets mironene wano na pi imi bero kapenywa kamera mo nonge tickets amita wachini ti location ma wayabu mapapat pi jomati nonge yumoro tickets ubi nonge idukan puchi wingi luwe ni uchila lonyo dukan puchi kanyu chire dukan puchi tickets tikanyu pi umoro yo pay town council tickets kanyu will tickets manti wel mechilling ali pierario kaimero VIP ali piera beach kache imero mecha ali mia beach ki million chiel. Who owns the crown? Ngata wachini ani acha wetoba ngata wachini kumecha weni petema bene petema kumecha wechoni petema wechon ento anbena binu magwa mada of course agimenu gi platform ka chiel events menu gi platform enoni agikati kama leng menu to ngoma gitiekede so that's the event mubi bero inindwa bero medwe mabongwen magali bario kipia rio wenwen ya Acholi in Kitgum of course nindwa pa wenwen medwe mabongwen bene magali bario kipia rio we angwen e Bomah hotel. Now locations mukene mawatie mabi wachiwu tie a watch kanyu bene wabi abi watch uka kwena bi communicate ana bi binu kanya abi making sure binu kanya no duchu pabo abi watch uka romo nonge tickets pijomati pabo yes ubi ngeyo kama romo nonge tickets pijomati ya moro kwena mo bi no ye tickets awatiki points chal pabo anaga kidong pabo anaga kia watch ebuni aye centers mapapa mawatamu ni tickets man kubeno tie ye tickets mengo who owns the crown la ko vegina beraliet ni no aberaliet pat anati kora amitanen kitaberu kede ento chaden obiberu in wan karani okuno ya Acholi in we ina yimok chaden
wek ina yumok chaden nen chal papato biberu tie this time pien ngeo performance pa Johnny papato biberu tie amita wachini kache beru kanan performance papato lava boy karmo karangech papato biberu tie wangi pingo ni PMT mere what style. Who owns the crown? Angamotera. Bana kayanga for pionero. Kache beru kanano Eddie WIZZY performance mukene mapapati wen. This time could be we are bam. Again we are on concert ma part mo berutie a PATOLOVER boy concert ma mega mbino yobi mwa mu karuchani obinen concert kidong Eddie WIZZY yes concert ma mega ben uberi imwaga enini yes ka wipo uneno performance kitu berkere ento Johnny watch performance eguni nenchal gu kere manokba kita winyu kere Johnny watch wangi do gubi kere mo mamere ngeo ero Johnny gubi kere we are bam. So enuni ayegi na tie kono kwena mukena ben mamita wachi infan PATOLOVER boy kachi adai tiki ma ikomla wema megi ngo miromo timune contribution miromo timune nyuto chwak ma megi irombe di pe kikeru me o menutam anano kawa posting videos kaman comment section of course ngatman kati mamega pato mamega Eddie WIZZY yes giniromo timune mabe kombedi ibi mar short video ginu kelakan mak video mo matidi manyuru chwak bot bonga bola weni kacheti fans pa Eddie WIZZY mak video mo machek kinyig loki either tika wer wene nyongo miromu wachune about nga la wema megi chibi chwale number man ibi chwale number matie not okay plus d plus ario a beach abichiel Abiro, a beach, abichiel, aboro, achiel, a beach, abungen, abiro. Anwe number man, T plus 256 756 681 597. Strictly chwalmer video mamegi. Mark short video, ichwaliwa. Mark video machek, ichwaliwa. Kune nyoro track support bot fan mamegi. Pato fans mam PATOLOVER boy utim the same kache maro PATOLOVER boy iromo ye kwanyu wene achiel kin we mingeo mi mar twal. That is the love you can show but artist mamegi. That is the only way you will express your love. That is the only way you will express your support. But not the only way ba we madong did lawyer and yemi bini actually in kai maro video enuni timbe bene luako video eni kwene actually in nindwa bero kide nindwa pawi angwen wa make Kitgum umbe unenu o kwene Bomah hotel wabi woro wabi o wa Kitgum kabere mapapat kama human bertie wabi nenu wa okunu wa kwanyu interviews mapapat la wo wa bero you pet town katime so kwankara ni enoni betie actually in battle for the champion who owns the crown kun wipo ni jomo kele human enaye Kachel events chungori ngeli rit ka joma dong neno dong meru ko oro bori ene delight multimedia production do silver nani gini ko oro bot in iwangchawa man tichwa meneno ni wakele ngech mo kiken gino mo iken matika time malube kom du we man wakeli yako kikore. Now as we close PATOLOVER boy take we manyen mo waro Eddie WIZZY benetiki we manyen muwaro. And to wepa Eddie WIZZY yoko karo. Yeah, that's a magiluoni for you. Chere link tia kero link pa we enuni tipinkan. Chere nong we enuni we nyoko kore kikore. Wepa Eddie WIZZY for you. PATOLOVER boy da okati beneki we mo magiluoni Royal Humble. Watch I'm just a Royal Humble. Royal Humble ti dancehall, ti jama maro dancehall. A dancehall tune tiero kanyu chere gin link mano inoti pinkanyu YouTube kan chito mer pinkanyu ibi no we enuni pijomati kaneno wa TikTok amita ka fo kong fans wa weng mati TikTok we aperamu will komu chwak mauti kaminu ne comments otherwise chirinen YouTube channel PATOLOVER boy I know we ma enoker kunu man magiluoni Royal Humble we mega manyen kidong Eddie WIZZY chirati I checking YouTube channel mamege ki we ma mega magiluoni for you piri kidong
PATOLOVER boy. Like a rumbo. Luteni ba? Logada, luteni ba? Luteno ne ba? An pavi logo madwong pian ka logo. Ne silva ingo. Pavi logo madwong. Ginamete ina yebir mok chaden inen eni. Mita po wini ni ndwa pero me dwe me abungwen mwagali bario kipia rio wiangwen Acholi in ene kama biberuti ye. Neno enuni yo weng danu weng who became Acholi in. Of course we will subscribing a YouTube channel man chirimi lokumo ken memero menone ngechmo ken memero menone a comment section below kanyu wabibere kero mekwano ne tika neno Delight Multimedia Production ki an DJ Silva battle for the champion who owns the crown warwata ya Acholi in. Who owns the crown? Who owns the crown? Ngamotera.